Brother Andrew Fuller, are you there? Het thema, even kijken hoor. Nu wat? Oh, oké. Andrew, kom eraan. Romana. Nós vamos ficando com antigas em nossa guarda. Ja, nos ben gaan doen kantika tanting kunos tawar. Nos te ban kanta. 152, assim. Tell me the story of Jesus. ¿Cuánto ve? ¿Cuánto está, hermana? 152. Contame cuenta. Yeah. Quem turque canta? Volgens mij Canta. die tres estrofa, toch? Sí, tres Sim. estrofa. ¿Quién que canta allemaal? Vamos que canta uno. Quem da canta 3? Mi pora, Bontardi Romana, mi pora canta di 3 strofa. Seguro, seguro, irmã Janine. Yeah? Tell me the story of Jesus. Write on my heart every word. Tell me the story most precious, sweetest than ever was heard. Tell all the angels and cherubs, sing as they welcome his birth. Glory to God in the highest, peace and good tidings on earth. Tell me the story of Jesus, write on my heart every word. Tell me the story most precious, sweetest that ever was heard. Ayudando so del desierto. Ayudando so del desierto. Contagie tempo passar. Con la sufrir sin alivio. Toch al final triunfar. Lula può cantare para mi, sorry. Mi boca está llena. Yunando so del desierto, contadie tempo passar, con la sufrir sin alivio, doch al fin a triunfar. Conta de su obra grande, de tu su pena cargar, desprecia y aflicto, pobre sin cas rechazar. Contame cuenta de Cristo, marque de mi corazón. Contame cuenta precioso, cuenta de mi salvación. Con riba cruz ng klabele, yen di angustia y dolor, conde negraf ng ponele, Anton salí vencedor, que a morir maravilla,
mundo nunca conocer. Larga nos tende bobisa, hopi amor tindenge. Contanos cuenta de Cristo, marque de nos corazón. Contanos cuenta precioso, cuenta de nos salvación. Amém, amém, Romano. Dank je voor bonito Amen. serviço de canto. Anto, agora sim, nós vamos passar para nosso pastor Andrew Fuller. Andrew, can you hear me? Loud and clear. Hi, my brother. We are going to begin. You can do your camera on and your mic on, and I'm going to turn mine off. And Sister Lieselot will traduce for you today. Yes? You can begin. Hey, how's everyone doing today? Everyone's Como tu doing rende good tá today? passando awe. Everyone's doing okay today? Tremendo, tremendo. Amen. In the name of Contento como Jesus. está junto con nosotros, ve, mei, el pueblo de Dios. Amen. Amen, amen. Tremendous, Today. happy that you are Amen. together with us again Amen. in middle of the God's people. Amen. Amen. Let's Greetings to begin. your Let's wife as begin. well. You're welcome, my brother. Amen. Thank you for the welcome. Amen. Greetings Let's to your begin. wife Danke as well. bombini. Greetings to your wife. Yes, yes, yes. Saludo babokasa. Okay. I'm gonna this is a serious one today. Very serious. Es un di awe tamasha serio. And I want to start with an analogy, story. Mi que comienzar con una historia analógico. There are some people who like nice things, very nice things. Tem gente que gusta coisa bonita, coisa masha bonita. They only wear nice clothes. Solamente tanta vestipaya tan bonita. They only drive nice cars and they live in very nice houses. Solamente tanta corre auto nan nechi e tabiba din casa masha bonita. They're living on the mountaintop. Nanta biba riba e cabeça de ser. If it's too cheap, it's not for them. Ku eta muito barata, esse não tá panam. So one day, this family goes to a restaurant. Pues asina un día familia aquí vai na restaurante. If you haven't got $600, don't even think of going to this restaurant. Se você não tem mínimo $600, não pensa mês de vai na restaurante aqui. If you haven't got near enough £500 or €500, don't even consider this restaurant. Se você não tem banda de 500 pontos ou 500 euro, não pensa mês de vai na restaurante aqui. But what attracts these people to those restaurants, it's more than the food. Lo que kuta atrahe e gente na restaurante aqui, Damasco e comida. The food isn't really the main event. E comida não tá evento mais importante. If the food was the main event, then the restaurant wouldn't really matter. Se e comida tava tá e ponto principal, e ora e não tá importa qual restaurante vai. I don't know about you guys, Mi non sa di bolso rumana, but where I'm from in the Caribbean, pero di onda qua mi tabini di Caribbean, the china in the restaurant is not more important than the food. e chinês tem restaurante não tá mais importante que a comida. The cutlery, the spoons, the knives, the plates,
e tapete, e cuchara, e forchi, e tayonan. Where I'm from, we don't care about those stuff. The food Di- just has to taste nice. Di una amita bini nos nota una importancia ne tipo di cosnan e comida misterta smaak bom. I don't mind if it's on a paper plate. Mi nota wori ku nan ponele den un tayo di papel. In the Caribbean, we'll even eat it out the pot. Na Caribe nos ta comele hasta for di ewea. I am here for the food. Amita aki pa e comida. That's what I'm eating. E seita lo qual comita come. The restaurant might look nice. El restaurant porta bonita. The plates may be shiny. E tayo nan porta lombrando. The music is amazing. E music porta mashabon. It gets dangerous E tabira peligroso. when you focus on those things Ora que vou focus riba e típicos na aqui. and forget all about the food. E lubida turcos tocante di comida. The food E comida is the main event. ta e evento principal. The family E família is the main event. ta e evento principal. The children are E the, muchanan the children are the main event. ta e evento principal. We have to remember Nós tem que corda that there is an order with God. que tem mandato de Deus. Sometimes there is first place, second place, and even third place. Timbe tem prome a lugar, dos lugar e hasta de tres lugar. But many times the home and the family come last. Pero hopi be e hogar e família também na último lugar. So people are trying to save the church. Assim a gente ta trata de salva e igreja, They're even trying to save the world. nan hasta ta trata de salva e mundo, But they haven't focused on their homes. pero na no a focus riba na hogar. The time is now. E tempo ta agora. If you're not considering change today, Se você não ta considera para cambiar awe, just trust me, solamente confiamos. you won't care tomorrow. Bueno ta llega na amanhã. Don't try and prepare or organize your care date. No trata na organizar what was the last word, please? Your care date. Bo fecha de cuido. That's when you get old. You prepare. Don't try and organize the date when you decide to care. Ok. No trata de organizar el día o planear el día a puta decidir de duna importancia. The Bible says the time is now. Bible tabisa el tempo ta agora aqui. Fix it now. Derechele agora aqui. Seek change now. Busca cambio agora aqui. Don't wait till tomorrow. No guárdate com amanhã. That is presumptuous because tomorrow's not yours. Esteita resumptions, amanhã não ta dibo. As we get older, this is science now. Essa aqui tá ciência agora, segundo nós ta bira bio, Change gets harder. cambio ta bira mais difícil. That's actual facts. Aceita Science. Factor actual, hecho actual. There is a decline in plasticity. There is a decline in brain change. That's what the word plasticity means.
Ok. Tem declinação de cambio de mente. So neuroplasticity means moldable brain, changeable brain. Neuroplástico significa cambiamento de voz célebre. This is why I say Tapesei mi tabisa, science is not the devil's alone. ciência não é solamente de diabo. If you know your Bible, you would understand that most of the things in science Se você sabe, se você conhece o Bíblia, você está aqui. Has Maioria coisa de ciência has their roots in the Bible. tem raiz de Bíblia. So how can a young man cleanse his way? Como jovem lo por limpia su camino, By taking heed unto the word of God. na duna oído na palavra de Dios. The path of the just shines more and more. E parte de eu justo brilha mais e mais. What we are breaking down in those two simple texts Lo qual conosco aqui brahasi chiquito de dos text nan simple aqui. Christianity is not just I have arrived, Cristianidad no es solamente mi allega and that's it. y ese está. It doesn't work like that. E no te trasina. You have to keep moving. Vamos ter que da move. You have to keep growing. Vamos ter que da crece. You have to keep praying. Vamos ter que da hasi The oração. moment you stop, E momento que você está, the connection stops. e conexão te stop. That's why you have to keep going. Ta percebo me se queda para adiante. But the devil is a liar. Pero el diablo está un mentiroso. Because the church in Sardis, O sobre a iglesia amira esa aqui, they believed they were okay. nanta quiere que nanta ok. I know your works. It looks like you have the light. Mi conoce bo trabalho, ta passe que bo tem luz. It says, these things I say to you. E tabisa e cosna aqui mi tabisa abo. Revelation 3 verse 1, I know thy works. Revelación 3:1 tabisa mi conoce bo obra na. That you have a name that you live. Pasombra bo tem nombre que bo tabiba. You've told people outside of your house that you live. Bota bisa hene na pa fodi bokas ku bota biba. But the text said, but art dead. Per text bisa pero bota morto. So when we say dead church, Ora conosco bisa iglesia morto. what do we mean? Ki conosco el men que sei? Dead preaching? Ku e sermona ta morto? Nope. No. Dead singing? Ku e cantamento ta morto? Nope. No. Your church can be packed to the brim, Bo iglesia porta choc choc and your church could still be dead. e ainda bo iglesia porta morto. Best preachers, best singers, church still dead. Mio predicador na mio cantador na pero ainda es iglesia ta morto. This is how they'll know you are my disciples. This is how they will know. As na kinalo sabi ku abo ta mi disciple. As na kinang lo sabi, They will only know nang solamente lo sa, that you are my disciples ku bota mi disciple lang, when you love one Ora- another. ora ku bota stima un na otro. And now we learned last week, 2 weeks ago, we learned this. No sa sinya esaki 2 semanas pasada. 3 opportunities to love. Nos tem oportunidade na liber pa stima. There are 3 principles in love. Tem 3
Tem três princípios de estima. 3 instructions. Três instruções. Instruction number 1. Instrução número 1. Rule number 1. Punto número 1. Love the Lord thy God with all your heart, soul, and mind. Estima Senhor, bo Deus, com turbo coração, com turbo alma e com turbo mente. Rule number 2 is twofold. Punto número 2. There's 2 in 1. Tá 2 em 1. Love your neighbor. Estima bo vizinha. How? How do I love my neighbor? Como lo me estima mi vizinha? Love your neighbor like you love yourself. Estima bo vizinha, maneira que você estima bo mês. So if you don't love yourself, you can't love your neighbor. Pois, se você não te estima bo mês, você não estima bo vizinha. And what the church does always, Lo qual que a igreja tá assim sempre, we love God, nós tá estima Deus, we skip loving ourselves. nós tá falta de estima nos mês, That's self-love. amor para nos mês. That's not selfishness. Esse amor para nos mês não tá algo egoísta. We broke that down 2 weeks ago, didn't we? Nós quebra esse 2 semanas passadas. Nós That's esse, How do you love yourself? como te estima bo mês? Know who you are. Sabe quem botar? Identity. Bo Know your identidade. Know your principles. Sabe bo princípio não? Know your morals. Sabe bo moral não? Know your standards. Sabe bo standarte I não? love myself Me estima mi mês. because God loves me. Pa sombra Deus estima mi. God bought me with a price. God bought me with a price. Deus comprar me com preço. That price man cannot buy. Com e preço nenhuma gente não por comprar. So I'm worthy. A mi timbo hopi I valor. cost a lot. Mi costa hopi. The reason why you have to love yourself and know yourself A razão que você tem que estima bo mês e conhecer bo mês is because when people try and sell you short and use you, pa esse etapa ora gente tá tratado You menos remember- que botar e remember- trata de usabo you remember, bota corda I am bought with a price. me tá comprar com preço. I broke down that men don't love themselves. Me quebra vai passar com gente não te estima na mês. We don't talk about these things. Nós não tá papio tocante de costa e We don't face our pain. nós não tá para nós não tá enfrentar nosso dolor. This is why suicide in men is higher than suicide in women. Ok. E também se com homem não te estima na mês. Também se homem não tá enfrentar na dolor. Também se self-mord tá mais alto de gente homem que gente mulher. But Jesus faced this pain. Pero Jesus a enfrentar o dolor aqui. David faced his pain. David a enfrentar o dolor aqui. Paul faced his pain. Pablo a enfrentar o dolor aqui. Solomon faced his pain. Salomão a enfrentar o dolor aqui. Elijah faced his pain. Elia a enfrentar o dolor Job. aqui. Job faced his pain. Job a enfrentar Yes. o dolor aqui. Sim. Jacob. The list goes on. Jacob, a lista tá sigue e sigue. Men have to know who they are. En de homem, mas se sabe que não tá. Men have to look in the mirror En de homem, mas se wacht den speel. because so much is resting on our shoulders. Ting as na tanto costa sossegar of ta pisa riba no schouder na. We have to get checked up. En de homem, mas se wacht tu check na mis. We have to know when the oil is low. Nos me se sabe ora ko e seta ta abo. We have to know if the tires are low, the pressure is low.
Nós me se sabe que ora que a pressão de tire está above. We have to know if the gas is low. Nós me se sabe ora que a gasolina está above. Because if we're trying to drive with broken cars, Que we nós, are in- que nós trata de correr com o auto não quebrar, we are bound to crash. nós está destinado, nós está indo para tal quebra. When we crash, Ora que nós quebra, wife crashes, é casada quebra. children crash, Eu não está quebra. church crash, Igreja não está quebra. community crash. Comunidade está quebra. Mr. White says this: Hermana White disse isso aqui. the success of the home, the success of the church, É êxito de igreja, the school, de escola, the community, de comunidade, society, de sociedade, depend on home influences. está depender de influência não de casa. That's right. Essa é a verdade. Everything depends on home being not perfect. Tudo costa depender de casa não, ou de lugar não, não estava perfeito, But the home never giving up and always keeping their eyes on Jesus. pero a igreja, o lugar nunca está rende e sempre está queda com a vista na Cristo. So just like my first story about focusing on the china and not the food, Assim na maneira minha primeira história de focus riba bestek e não é comida. Revelation 3 tells us that the church in Sardis focused on their works Revelação 3 tabisa e a igreja de Efésio making everybody think that they're spiritual, a igreja de Efésio a focus riba na trabalho e a lagaturende pensa que o eta espiritual, but the Bible said that they were dead. pero a igreja tabisa que eta morto. Ouch. Ouch. Singing is good. Bisando é aqui bom. Preaching's good. Não, cantamento tá bom, sermão tá bom, But the home is dead. pero o hogar tá morto. If the home is dead, Se o hogar tá morto, everything's dead. tudo está morto. If I want to go to get some vegan food, Se me que vai comprar alguma comida veganista and I get to the restaurant and there's no more vegan food, e me chega na restaurante e não tem nenhuma comida veganista mais, I'm going to go home. me tá vai casa. They have no more food. Para sobrar não tem nenhuma comida If I mais. find out that they have no more food tomorrow, Se me saco amanhã não tem mais comida, I'm not going to waste my time getting in my car and driving to a place that does not have what I need. me não tá vai perder meu tempo direita de meu auto, corre vai na caminha na para sombra na noti lo qual comiti mister. If you can't preach that same sermon to your wife, don't preach it to the church. Oh, wow. Se você não predicar é mesmo sermão na boa esposa, não vem predicar da igreja. If your wife will look at your sermon and say, if your wife looks at your sermon in shock, listens to your sermon in shock, Se boa esposa escuta boa sermão e visa, se você esposa escuta boa sermão de choque, then don't preach it in the church. pues não predique ele da igreja. Do you know why? Você sabe de qual? This is why. Essa aqui tá a razão. And I'm going to go to my notes for this one Me que vai na mi nota na país aqui. because I want you guys to have that exact text. Sombra me que para vos nanting e texto exacto. Paul said this, Pablo da disse aqui. and this is a text that we all know.
Esa kita un text que nos tursa. I believe Mita quiere? 1 Corinthians 9:27. 1 Corintios 9:27. 1 Corinthians 9:27. 1 Corintios 9:27. Bible says in the KJV, KJB. English version. Bijbel, version bíblico, the King James Version. But I discipline my body. Imita disciplina mi curva, I discipline my body, or I keep my body, or I keep under my body, mita disciplina mi curva, of mita domina mi curva, and I bring it into subjection. imita hibele de subjection. That simply means Ese simplemente significa I am in the business of Mita working on eh, myself. I beg your pardon? This simply means I am in the business of working on myself. Ese significa kumita dengan negócio de trabalhar riba mi mes. First Riba mi mes Corinthians carácter. 9:27. 1 Corintio capítulo 9 vers 27. So Paul is saying first, Pablo avisa primeramente, I work on me. I work on me. mita trabaja riba mi mes. Mita You cannot- golpea mi mes curva. You cannot love the Lord, Bueno, portas estima, Señor, skip working on you, faltando dis trabajar riba bo mes. and then love your family. It's impossible. Estima bo família. It's impossible. Esse é impossível. They break because I break. Nanta quebra, pa sombra ami a quebra. They will break if I break. Nanturta quebra, si ami quebra. And this is why the marriage is 1, 2 together. So two become one. We are one now. Tapese matrimonio ta dos, abira uno. Nos ta uno agora. God does this Dios ta hasi esaki, so that when I struggle, pasina ora ami ta lucha, my wife feels my pain mi esposa ta sinti mi dolor, and she can rescue me. y e por Amen. rescatarme. Amén. And if my wife is struggling, Y si mi esposa ta luchando, just like the church is one body, net manera a iglesia ta curva, many becoming one, hopi tabira uno, means that we shouldn't gossip ese que mendi que nos no me será siredo, because your mess is now my mess. pasombra agora aqui, boa sociedade, ta mi sociedade. Your struggle is my struggle. Come on, church. Boa lucha, ta mi lucha. If I start talking about your marriage, you're meant to be my family. Ora que o pastor ta papi tocante de bo matrimônio, abo ta suposto ta mi família. How can I be fighting with my family? Como importa brigando com mi família? A fighting church Uma igreja de pelea indicates that we are not one. ta indicar que nós não tá uno. A church that is not one Uma igreja que não tá uno indicates that we don't have the Spirit. ta indicar que nós não tem espírito. A marriage that is not two become one Matrimônio que não tá dois coabira uno, is one become two. ta uno coabira dois. So now, because there is two individuals in the house, Pues agora, que tem dois indivíduos na casa, if the left individual is hurting, se o indivíduo na rex tá tem dolor, the right individual don't feel it no more.
En die video na, si es una längs din dolo, es una rex, no ta sintiele mas. That's how marriages break. Ese es razón ku matrimonio nanda We quebra. separate before we separate. Nos ta separa, prometo nos separa. We divorce before we divorce. Nos ta divorciar, prometo nos divorciar. The devil gets you to live divorced before you actually get divorced. E diablo ta babu na divorcio, prometo bo actualmente divorciar. So when my wife is annoying me, Ora ku minha esposa tá cansada, everything, let me pause. turcos lagami wanturato, About to get serious. mi tá cerca de virar o sério. I warn you guys, it's about to get serious. Mi tá avisado jonan e costa vai virar sério. These are the sermons, by the way. Essa aqui tá sermão by the way, No one hasn't got the right to gossip during these sermons. nenhum gente não tem o direito de fazer redo durante o sermão. And I'm going to tell you why. E a mi tá avisado de como. If we focused on the home more than we did the church, Se nós tá focus mais arriba e rogar na lugar de focus arriba e igreja, everybody will be humble tu rendelo tá humilde. because I can't hide anymore. Sobre não esconde nenhum caminho. If I make church just about ministry and preaching and singing, Se mi hasi igreja, ministério, cantamento e predicamento and evangelism e and Bible study evangelizamento, and Bible study, estudamento de Bíblia, now I have things I can hide behind. agora me tem coisas não como posso esconder atrás. Now watch this. Why did I say I was going to get serious? Agora o que está aqui? De como te disse coisa que te vai vir a sério? When you are living in your home, Ora como te vivendo de hogar, don't testify because I don't want to get you in trouble. não dou na testemunho, só me não quer em cabo de problema. Testify inside. Dou na testemunho de para dentro. Have you ever been annoyed at your spouse for no reason? Botava tá fadar tipo partner. Have you ever been annoyed at your spouse for no reason? Botava tá fadar tipo partner para nenhuma razão. Everything they do annoys you. Tudo qual que é assim, tá fadavo. Everything you see, you're screaming and shouting and complaining. Tudo qual que é assim, tá ponevo rabia, grita. If they breathe, you're annoyed. De hora que é hala roceia, esse tá fadavo. They didn't even do anything that bad. E não há quase nada assim na malo. But now you see them as the enemy. Pero agora você mira ele como o inimigo. You're lying in your bed, Você dorme dentro da cama, you turn the other way. você vira e abana. How much times have you pretended to sleep? Quanto hora Don't você laugh too loud now. pretende de estar no sonho? No, translator, they didn't hear me. How much times have you pretended you're sleeping? Quanto bebo a pretender que você está no sonho? How much times have you said, I'm late, I got work? Quanto bebo a bisa me tá lat, me tá vai dormir, me tá But vai then you trabalhar. But then you still go to work Pero toch você vai trabalhar, and then you still go to church. pero ainda você vai igreja. That's when you know the church is dead. Assim, essa é a maneira que você com a igreja. When we know there are problems in our homes, Ora que nós sabe que nós tem problema de nosso hogar, não? we walk over the problems E nós tacana passa over and the then we problema go to church e nós tá vai igreja and then we praise to God.
Antonos da whoa, whoa, whoa. alaba, Whoa, Señor. whoa, whoa. Whoa, So, whoa, whoa. okay. So when the Bible says in Ezekiel, right, your Sabbaths and your new moons, Okay. Dus ora ku Bible tabisa, bo sabat nang ibo luna na novo, they could be making God very sick. nam porha si Dios asina malo. They could be making God, the smell annoys God. E holo ta fada Dios. The same way your husband or your wife annoys you, De mesma maneira, bo esposo o esposa ta fadabo, ta molestiabo. it's the same way your praise annoys God when you bypass your home problems and come to church. Ta di mesma maneira bo alabanza ta molestia Dios ora bo falta, bo ignorar bo problema na di hogar e vai adorar Dios. If change starts with me, Cambio ta começar com a mim then it starts at home. e ta começar na casa. So why are we like that? Why are we like that? O pa que nós está assim, né? Because we have become two Pa sombra nós sabira dos. when we were supposed to be one. Ora que nós está suposto estar uno. When you become two, Ora que vou vira dos, you are now living in isolation bota in biba, your home. bota bibando a ordem isolação dentro casa. Your children will see it Bo yuna lo mirele, and they will model and learn, oh, that's how you love your wife. inanta si mira e sei, inanta sinha e pensa, antas ne bota stima bo casa. That's how you love your husband. Yes, you're rude all the time. Oh, asina bota stima bo esposo si, bota bruto turora. And this is what we're talking about. Learn behavior. E essa aqui nós está papiando de que comportação não putacinha. That's why Jesus has disciples. That's why Jesus has disciples. Tapi se Jesus tem discípula. So he can live, Jesus lived the life, Assim Jesus está viva e vida, and then the disciples, they see the life, and then now they can live the life. e a discípula anta mira e vida e ora não po viva e vida. Church is for preaching. Igreja está para predicar, Home is for living. hogar está para viva. Anybody can be Christian on Sabbath. Tu rende porta cristiano, quem está porta cristiano no sábado? Be Christian at home. E não cristiano na casa. Try that one. Curva e sei. Anybody can be Christian for 3 hours. That's church. Quem está porta cristiano para 3 horas? That's not hard. Esse não tá duro. Anybody can do that. Quem está por assim sei? It doesn't take a Christian to be Christian at home. Sorry, at church. Não tá costa cristiano para ser cristiana na I'm going to missa. say that. I'm going to say that again. Mita baby se sei dia mais. It doesn't take a Christian to be Christian. Church. Não tá costa cristiano nada para tá cristiano na missa. But oh, how it takes a Christian to be Christian at home. Oh, Pero si tá costa cristiano para tá cristiano na that's casa. the test. That's the test. Essa é prova. I'm going to send you this quotation by Sister White. Believe me, it's there. It's that unbelievable. Mita baby sabu e kouta aqui de Helena de Helena White. I'm going to send it Jeremy to you. Esaki está incrível. I'm going to send it to Jenny so you can Ita have. mandele para Jennifer. Sister White says this, right? Hermana White avisa Esaki. You are going to be judged. Sorry, let me get this right.
Yes, you are going to be judged based on how you are at home, not based on how you are at church. Lo bordo juzgar na kung botar na casa e no kung botar na iglesia. And Sister White actually, because I'm paraphrasing, Sister White says it harder than that. A mí a rafine un tiki. Hermana White abisele más severo que ese. So when you get to heaven, hallelujah, Ora kubo bai cielo, hallelujah. God is going to say, enter in. Dios lo vai bisa drenta pa den. Based on how you are in your homes. A base de como tá de hogar, of como está de nosso hogar. This is why preaching don't mean that much to me. I don't need to preach. Tapese predicamento não tem tanto ni ficar chompami, mi não tem mester de predicar. I've traveled to over 20 countries preaching the gospel for 20 years, and I am only 35. Mi a viaja 25, no, mi a viaja 20 diferentes países predicando a palabra de Dios. Y mi solamente 35 años. There are men twice triple my age who have not been where I've been or done what I've done. Ting hombenam 2 be 3 be mas viejo que mi, of mi edad, 2 be 3 be mi edad, que ainda no anija así, lo cual kumahasi ni bai camina nan kumi ayega di bai. If I were to count the numbers of baptisms that I've been pivotal in, Si mi por a mencionar en cantidad de número de bautismo nan kumi a predicar fe, I can easily say 500 to 1,000. Easily. facilmente me por visa 500 pa 1000. Facilmente. And thousands of seeds sown. Thousands of seeds sown. Help me with that, please. Miles de... Yeah, continue the phrase, then again. Thousands of seeds planted. Oh, 1000 semillas ng planta. Why do I tell you all of this? Pa que como te bisabo tu resaki? To tell you, Pa mi por bisabo, it means nothing. e cose não significa nada. Don't care about that. Mi não te worry pa esse. That's not my focus. Esse não tá mi focus. I had to realize A mí me se realizar, preaching don't matter. predicamento não tá importar. Being seen as spiritual and holy and pastor and preacher and evangelist, that don't matter. Para ser mirar como espiritual, evangelista, predicador, é coisa não tá de importância. I've been at the mountain top. Me I tava know how that feels. tan arriba cabeça de ecero, me sa com I know how that feels. Me sa com eceita sinti. But the Lord, Pero Senhor, this is why I play 0 games. essa aqui tem razão como está unga wega de zero. When you have a story and a testimony like mine, oh wow. Ora que eu tenho uma história e testemunho maneira mi, When you've been where I've been, kubo ayega di tabata, caminda a mi tabata, the fame, the Christian fame, don't mean a thing. e fama cristã não significa nada.
Oh, wow. Look at Andrew. He's an amazing preacher. Nobody cares about that. Oh, wow. Mira, Andrew, ito ang predicador masyabong. Oh. Yuende, say nota di importancia pa Oh, yuende. wow. Andrew can preach so good. Oh, wow. Andrew po predicar assim na bom. He's a great singer. Ito un gran cantante. Oh, wow. He knows his Bible so amazingly. Esa su Bible assim na bom. What can my daughter do with that? Kiko mi yumo tahasi kwese. What can my wife do with that? Kiko mi esposa porasi kwese. What can my family do with that? Kiko mi família porasi kwese. Let me tell you about ministry. Lagami bisabo algo di ministerio. Ministry is laying in your daughter's bed before she goes to sleep. Ministerio The Bible. ta drumi den cama kubo yumo promeku e bai drumi ile sa Bible kune. And teach her the Bible through Jesus. Teach her the Bible through stories. Minha sinhele e Bible pa medio di historia na. Ministry is teaching your children how to pray. Ministerio ta sinha boyunan kompahasi orasyon. Ministry is showing your children what a Christian actually is. Ministerio ta mostra na boyunan kiko un cristian kiko ta un cristian. Ministry is sometimes saying, I am not going to preach today, but I'm going to take out my family for a day out. Ministerio ta divisa ave mi nota vai predicar, pero mi ta vai sali con mi famiglia pa un dia. Ministry is living for Jesus when nobody's looking. Ministerio ta viva pa Jesus ora con ninguém gente ta wa. Ministry is loving your wife even when she's angry at you. Ministerio ta stima bo esposa hasta el momento que ta rabia como. That's ministry. Ese es el ministerio. And when God sees you faithful in that, Y ahora que Dios ta mira fiel en ese, He will give you the spirit to do anything. Él donava espírito para fazer qualquer coisa. I am a testimony for that. Me dio testemunho para esse. I pray and God does it. Me hace oração. I promise you, I'm being honest. Me tá honesto. When I pray, Ora que me hace oração, we would be here nós for 5 hours, 5 hours minimum. Oh, ora que me começasse oração, nós lo porta aqui para mínimo 5 horas. If I were to give you testimony of the testimony of the testimony of the testimony. Se me quero dar o testemunho de testemunho de testemunho de testemunho. Let me give you one testimony. Lagami donava testemunho. I was doing an evangelistic series in Toronto. Me estava assim série de evangelização na Toronto. In London, in the UK. Na London, na UK. And in Holland. E na Holanda. And all around the world. A mita turca minda do mundo. We keep our documents in safe places. Amen. Nós guarda nos documentos na de lugar seguro. Amen. I'm flying to Canada tomorrow. Miami tá bulando by Canada. And I lose my passport the day before. E minha perde mi passport dia pro me. Are you ready for this? Bota clapa essa aqui. I called my wife. Minha llama mi esposa. I said, so I could have said, pray. Mi pora diz bisele hasi oração. Nope. No. Get our daughter. Mi dico nele coge nos yumo, Now pray. E agora nós tá abai hasi oração. Why did I do this? Pa que comiasse aqui? Because I'm teaching Amira Pa sombra mi tá sinha Amira that loving Jesus is more than church. Os pastima Jesus tá mais
masku iglesia. So I'm going Meta to masku by misa so. I'm going to teach and show Amira the power of God. Mitabay sinha e mostra a mera e poder de Cristo, I de said to Dios. Chantel, tell Amira what has happened. Minha bicha Chantal bisa a mera kiko a pasa. I went to the passport office in City of London. Minha baina e lugar de passport de cidade de London. And guess what they said, church? Anto rei kiko nanga bisa iglesia. They said, we cannot give you your passport in one day. Nós não podemos passport de dia. Can I tell you how long it takes to get your passport if you want it fast track? So the quickest time, Porque me bisabo quanto tempo ta toma para por raia bo passport mais liego ta possível 2 weeks. 2 semanas. In London, they changed it. It takes Na 2 London weeks to na get your cambie passport now. para raia bo passport. The Bible says faith is the victory. Bible ta bisa feta e vitória. That's what the Bible said. Esse é tal qual que Bible ta bisa. So I'm going to believe the Bible. Pues a mi tabai quere e Bible. I walked out the passport office Mi akana baina e oficina de passport. and I said, I called my wife again. E minha bisa, e minha bel mi esposa a trove. I said to my wife, tell Amira Minha bisa, minha esposa, bisa Emera, we need to pray harder. nos mes de hasi oração mais duro. Because they said daddy's not going to get his passport. Pasombra nang abisa ku dad tata no também haya su passport. A lady in the passport office Senhora de oficina de passport recognized me. a reconhecer-me. So I've gone back home now, church. Pues agora aqui me estava indo casback igreja. But when I was there, Pero ahora que me estava ta aya, there was a lady there estava da senhora and enana. she recognized me. Ela reconhece-me. Where did she recognize me from? De onde ela reconhece-me? One of my best friends, Onde meu melhor amigo não? it's his mom. Da sua mama. But that's not the miracle. Pero ese nota é milagro. That's what made her. Ese é lo qual ko ahasi ko She called aponele her son. She called her son llama su hombre. and says, son, you would never imagine, you would never guess. Ok. Des a senhora estava da mama de amigo de mim. Des ela bel su hombre e avisa miu, não pode imaginar o que está passando. I saw Andrew. Minha mira Andrew. And then the son now E agora hombre said, oh, he's going to Canada tomorrow. ela avisa, amanhã é vai Canadá. I called this friend today, earlier on the day. Ave anterior del día, mi belle amigo aqui. And then the mom said he tried to get a passport. E a mama avisa, esta trata de ganhar su passport. My friend said to his mom, Mi amigo avisa su mama, Andrew is flying to Toronto to preach the gospel. Andrew está bulando para Toronto para predicar el mensaje. The mom went to her manager of the whole passport office. E mama avaina e manager cabezante te arriba de oficina de passport. She said the passport manager, the office manager, is a Christian. E ela avisa e manager de passport, oficina de passaporte tá cristiano. The mother showed the manager my videos on YouTube. E mama a mostra e manager mi video di riba YouTube. The manager saw the videos
and said to the mother, this young man has to go to Canada. Manager ang wak video na, ela bisa hoben aki mister by Canada. He found my application form Ela kwe mi aplikasyon. and he said to me, he's going to do what he's not even allowed to do. Ela bisa mitabay hasi, lo cual kuminota minomahti hasi, permiti pa hasi. There is a big pile of applications forms Tem aplikasyon asina grande. and they have to go through one by one. Ina mesera atender aplikasyon ay uno pa uno. Mine is lost. Di mi ta perde. He takes my application form, hands it in. Ela kwe mi formulario di aplikasyon y ela hinkele din. I get my passport the next day and I go to Toronto. Mia haya mi passport el siguiente día y mia vai Toronto. Hallelujah. Aleluya. This is why when my family or my marriage seems broken at times, Esa kita e razón ku ora mi familia of mi matrimonio of mi familia tamira not quebrio I'm algo not ora. perfect. A mi no to worry. I make mistakes. Mita hasi fallo na. I shout sometimes. Mita grita timbe. We argue sometimes. No está discutir timbe. But I know how powerful God is. I have seen God move in my life. Pero mi sabe con poderoso Dios está. Mi mira, Señor, move de mi vida. So when things look so bad, Ora costa mostra así na malo. I've been there before. Mi tava ta enana I've promekaba. been in the trenches. Mi tava ta den transito na ikaba, trans na ikaba. I've been at divorce door. Mi tava ta na porta di divorcio. Do you know how much times I've said to my wife, go and get the divorce papers? Pues a quanto bem avisa mi esposo vai que tu me papelan di divorcio? Do you know how much times my wife's told me, I don't want to be here no more? Pues a quanto bem mi esposo avisa a mi no que tá aqui na mas? But love says this. Pero amor ta avisa esa aqui. Greater is he Grande ta es that is in me cuta de mí than he that is in the world. Es de mí ta más grande es cuta de mundo. No matter how bad things are, No importa como malo cosa ta, God can fix it. Dios por direchele. That's what our churches need. Ese es lo cual conos iglesia na Everyone's meste. given up. Everyone's given up on marriage. Tu rende ta geef op na den matrimonio. Sometimes people are giving up because they have no backbone. Simple. Timbe ende nanta entregar pasoma na no ting wesu di lomba, mas é simple. God did. Where in the Bible did God say it was going to be easy? Show me. Show me the Una text. den Bible Dios ta bisa lo taba ta fácil, The mostrar, Bible says mostrar. this though, but the Bible says this. Pero esa que mi saco Bible ta bisa. James 3:1. Don't go there. It's there. Santiago 3:1. The trying of your faith E prueba di bo fe, works patience. ta trece paciência. So when your faith is tried, Ora que bo fe guardo prueba, it leads to patience. e ta hiba na paciência. Let patience have its perfect work Laga paciência hace su trabalho perfeito. so you can be entire, Assim na que bo porta completo, wanting nothing. querendo nada. When one part of when the spouse is down, Ora que esposo ta abau, lift them up. e se ele arriba. When the spouse is when you're down, lift them Ora, up.
Ora ku abo tabou eta isabu arriba. Listen, we're closing now. And I want to close with something that I want to read to you. Escucha, mi está terminando ahora aquí. Y mi que terminar con algo. Mi que lesa pavo. Listen to this, guys. Let me just get this up on my notes. Escucha esa aquí. Haha. Wow, this is serious. Ah, wow, esa aquí está serio. 1 Peter 3, verse 5. Pedro 3, versículo 5. Sanctify the Lord God in your hearts. End the story. Santificar el Señor de mi corazón. That's where the Lord wants to be. That's where God wants to be. No. Señor que está de mi corazón. Do you know the reason why I don't give you 100 Bible texts? Você sabe a razão para que minutos do nabo está na Bíblia? Because you can't even live the one that you know. Porque é só acaba que você sabe por nem viver. Let me give you a lesson about preaching. Lagami do nabo les tocante de predicamento. Real preaching and real Bible study Verdadeiro sermão e verdadeiro estudo bíblico não? Is not preaching the most texts. Não está encerrar predicar com mais tanto text na Bíblia que é possível. Line upon line, precept upon precept doesn't even mean that. Linha na riba linha, precepto na riba precepto não significa esse. It doesn't mean preach 1,000,000 texts in your sermon. Esse não significa predicar 1,000,000 de textos na Bíblia de meu sermão. But many of us think that if we don't use 100 texts, it's not holy. Hope de nós tá pensa assim, se nós não usa 100 textos não, é coisa tá bom. Let me tell you about real preaching and real Bible study. Lagami isabu tocante predicamento verdadeiro e do estudo bíblico verdadeiro. You have to preach one text. Vamos predicar texto. Ring. So like a flannel, a rag. You have to wring out the water, wring out the text. E for die text say, but he can trosse. When you do this to the text, ora como tá trocendo e text, you only have time to preach 1 or 2 texts. Porque solamente tempo para predicar of those texts. Many of us know many texts. Hope de nós hope text na. How much of those texts are you living? Quanto de text na te biba? How much? Quanto? There's so much of us that know the front. We know, and I saw in the midst of heaven, right? Quanto de nós não sabe text e minha mira me meio de cielo? I saw flying in the midst of heaven. Minha mira bulamento me meio de cielo. Having the everlasting gospel. E evangelho eterno. Saying, preach to them. Para e predicar na. Saying, fear God. Teme Dios. And give glory to him. E do na glória na Deus. For the hour of his judgment will come. Porque hora de su juicio llega, está aquí. Guys, I can tell you right now, I am able. Gaina, Romana, mi por contar agora aqui. To preach every biblical Adventist doctrine from my head. Mi po pensavo que mi po predicar toda a doutrina na Adventista fora de minha cabeça. I have hundreds of sermons. Hundreds. Mi tin nang sermona, nang. I've got, on my laptop, I have sermons on every topic. You name it, there's a sermon. Arriba mi laptop, mi tin sermona di tur tópico.
Bo And I used to mencioné meeting un I sermão. used to walk around thinking, wow, look at me. Mi tabata kana pensa, wow, mira mi. I knew all of these texts off by heart. Mi satura coração text na Bíblia aqui for de mi coração. But the one little text, Pero text assim na chiquito, text assim na chiquito. husbands love your wives. Esposo não estima você esposa não. Just the one text. Pero de Jesus text, Husbands love your wives. esposo não estima você esposa não. We can't even do that. Nós não podemos assim esse. You know investigative judgment? You know the investigative judgment? Você juízo investigador. 2300 days. The 2300 day prophecy. Ok, 2300 anos não profético. Mark of the beast. É marca de Seal of bestia. God. The seal of God. É serro de Deus. Sabbath. Sábado. Sunday worship. Adoração riba dia domingo. Health message. Mensagem pro saúde. These are all amazing. Nan turta mais bom mês. What about husbands love your wives? Que tal de esposo não estima você esposa não? What about wives submit to your husbands? Que tal de esposa não someter na você esposo não? What about fathers? Don't provoke your children to anger. Que tal de tata não provocar você não? What about I was in prison, you didn't visit me? Que tal de me tava dentro da prisão e bono visitar-me? What about true religion is caring for the fatherless? E igreja atual tá cuida para estar com notin maior na órfão. You guys see where I'm going with this? Minha irmã mira uma me tá banhando com essa aqui. And that's where we'll end. E tá sendo nos lo finalizar. 1 Peter 3:15 simply says this. 1 Peter 3:15. Pedro 3:5. Sanctify the Lord God where? Santificar Senhor una In your hearts. dentro coração. And be ready to answer and give. Now, I'm going to pause right E now. seja sempre disposto para dar uma contesta na cada que pede bolso. Because I know we need time for questions. So let me pray. Me And we'll também, dive back in with the questions. ok. Me também será, me também assim oração, porque me sabe que nós precisamos de tempo para perguntar e me também back para nós assim pergunta. Yes. Father God in heaven, Nós está com no cielo, you know who we are. você sabe quem nós está. Only you know how far we can go. Você sabe como leu nos por vai. If it can be saved, then save it. Se é por word salvar, por favor, salve-le. If it has hope, Se tem esperança, if there's hope, Lord, se tem esperança em não, Senhor, fix the family. direita é família. Mend the marriage. Guia, plaque e matrimônio. Go down right now, Lord. Agora, Senhor, Please work on the hearts of the men. terá arriba coração de Endena. I pray that you can lead us back to you. Mita hasi oração ku abo por riba guia nos back na abo. You have our families, Lord, far and wide. Cuida nos família na. And I pray these things in your name. Amen. Mita resa esa aqui de bom number. Amen. Mita resa esa aqui de bom number. Amen.
Amen. It seems as though everyone's disappeared. I'm here, Andrew. Amen. It feels like a slam in the face, what you just preached about. Dus if I understand correctly. Mitaki Andrew, eta sinti manera un wanta de bocara, lo qual kubo a papia dice. Bisa na prosseguir, bisa na papamento, vou traduzir. Ok, bom. Mi pergunta tá para Kubo, tá? Se me pora compreender bom. My questions to you is, if I had understand right. Para Deus, nos família, mestre tá na primeiro lugar. E é trabalho de Deus na de dois lugar. For God is our family has to be at the first time, at the first place, and then the work for God at the second place. Yes. Thank you for that. And I just lost my passport too. Great. Me também, a perda meu passport. Yeah. Oração. I pray. And sis, Oração, the Bible text for that, we give a text for everything. The Bible text is 1 Timothy 3:15. Nós temos texto de Bíblia para turbos. E para esse, nós temos 1 Timoteo 3:5. You can read that, my co-preacher. Ok, me imagine. 1 Timoteo 3:5 avisa. Mas, se acaso me tarda, me tasquirbi para você, como me ter comportado mes em casa de Deus, que a igreja de Deus vivo, é pilar e sostém de verdade. That's 1 Timothy 3:5. Thank you. Someone is asking, can you... 3:5 of 3:15? 3:5. Oh. 1 Pedro 3:5. 3:5. Oh, that is the next one. 1 Peter 3:5. It avisa. It says, "Pasombra na maneira aqui prome aya e muena santo tambe, quem de não tava ta espera de Deus, tava ta dorna na mes, siendo sumiso na mes esposo na." That was 1 Timothy 3:5? No. That was 1 Peter. No. 1 Timothy 3:5. Okay. We go for that. Excuse me. Mateo 3:5. It said, it avisa, mas si un gente no sabe manejar su mescas con el por cuida e iglesia de Dios. Man. Man. Someone just asked, just say, explain why to the question of Jenny. This the question that I did, they want a deeper explanation. Therefore, what are the costs when we put the work of the Lord first, then our family? Your family breaks. Your family breaks, and That's if your it. family breaks, you don't have Lord, the God. That's it. And then and you become a castaway. Yes. Okay. Romana, tem mais pergunta, não? Excuse me. Gente apuntará, explica com riba a pergunta de hermana Jennifer e contesta tá se não vou rogar lo quebra. Se vou não pone vou rogar prome acaba a igreja. Então se vou rogar quebra, a igreja também quebra.
¿Tiene alguna más pregunta? People are quiet today, Andrew. That's good sometimes. It's good Yeah. sometimes. En de It nanta is good. quieto ave, I think you you just serve very cold water to everyone. Yes. It's Bo a medium. sirvi awa hopi frio naturene. Let me give you a quick statistic. Lagami do nabo estético lie. The divorce rate is higher in second marriages. El número de divorcio está más alto en a casa de dos B. That doesn't mean, and I'm not trying to tell anybody what to do. So I'm not saying if anyone's been married twice, your marriage is going to break. That's not what I'm saying. Esse significa, mi nota trata de bisanhuende esaki ku si bota casar de dos B, esse que mendi cubo matrimônio tabai quebra, But what I'm saying is this. lo qual comita bisa ta esaki. If you run from your marriage to another marriage, you're running with the same problems. Yes. Si bo corre for de matrimônio para outro matrimônio, botar corre vai com o mesmo problema. Are there non-married folks online? Jenny, could we get a number of A how number of married people online. Just put your hands up and I will. non-married. Non-married. No. Yes, because I want to Tem give them. gente não que nota casar If you're not married, online, give me the number. me quer saber quanto gente nota casar, por favor, Isa Boma. A persona não nota casar. 3, 4, 5. 5? Just like 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 people. 7, 8. Oh. There has to be more. Não sinto vergonha, ser humano, amor. Não está casado, um bendição. 9. Don't be ashamed, brethren, if you're not married. It's a blessing. Don't be ashamed because the spouse may be online. No tem vergüenza, soportavo partner tá online. Okay, 9 raise their hands. Now I'm going to answer a question. Okay, every 9 church aí, I've preached in, Sanama. Me quer contestar e pergunta. every time I've done marriage seminars, this is the number one question from non-married folks. Tu vê como esse seminário, essa aqui tá a primeira pergunta of a número 1 pergunta de ainda não nota casar. And if you would like me to answer it, so I'm going to tell you the question. If you are interested in the answer, you let me. Se você quer para me contestar, me trabalho contavo e basta que você interessar passar e contesta. How do you know when you find the one, and how do you know if he or she is the one? That's a big question, Jenny. Como por sa ora que bohanha es encontrar esum, anto como por sa ku esa kita esum. Esa kita pergunta grande. If you're interested in knowing the answer to that, let me know. Si você interessar passar e contesta de essay, I missed the last part. How do you know when you found the one? How do you know if they are the one? Como botar que hora que boa topa é verdadeiro e que hora botar se batopa é verdadeiro. Dus Romanang ba imang nang pa persona nang ko isamang ko abisa wore kuna nota kasa awor nos tabam isamang pa isnang ku kesa contesta aqui de pergunta aqui. Dus eerst ba mang Brethren, you can pull down your hand for the first question, and then now we can pull up the hands for the ones that really want to know the answer. And the answer is no opinions. Every word
is the Bible. I promise you. Ella contesta, nota una opinión. Tur palabra tem un text de Bijbel. Mita No, prometebo so there's esse. no Andrew Fuller words. E nota nenhum palavra de Andrew Fuller. Straight. Every word is the Bible. Tur palabra tá de Bijbel. You guys ready for the answer? Yes, they want to know it. We have 5 ladies who want to know very bad that answer. Sad, 6. Okay. Now, turn your Bibles. Never forget this text, please. Vira bo Bijbel na, nunca no olvida e text aqui. We know the text. No sabe e text. Remember I said, guys, you have to ring out the text. You have to understand the text. Bot acorda, shona mi avisa, bot tinki trouxe e texto, bot tinki comprende e texto. So let's go. And this is my final point, Jenny, right before we run away. Esa aqui tá mi punto final, Jenny. Prometo vou correr bem. Romans 12, Romano 12, verses 1. versículo 1. One of my favorite texts in the Bible. Onde mi text na favorito de Bible. Now I'm going to read, or Mr. you have it right there before you, but I'm going to read and we're going to focus on this is a 3-step principle. Mita baile sele y mita focus arriba e tres step nam principal. That's right. So first, let's read the text. Pues primeramente la ganos lesa e texto. So it says, Eta bisa. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, Pesei mita rogaboso rumanang pa medio de misericordia nan di Dios. that ye present your bodies a living sacrifice, Pavo presentar vosso corpo nan como sacrificio nan vivo holy, y santo, acceptable unto God, aceptável para Dios. which is your reasonable service. Qual ta vosso serviço espiritual And verse 2 now says, de adoração. Y versículo 2 tabisa, it says, and be not conformed to the world, y no sea conforme el mundo aquí, but be ye transformed by the renewing of your mind, mas sea transformado por medio de renovamento de vossa mente, that ye may prove para vosso por comprobar what is that good que cota é bom and acceptable, e agradável perfect e perfeito will of God. vontade de Deus. So step number 1, Step número 1. present your bodies living sacrifice. Presentar o corpo como sacrifício vivo. Right? And that goes back to the text that we always read. Love the Lord that God with all your heart, mind, and soul. E esse também back na texto que nós lesa, estima Senhor, bo alma, bo corpo e bo mente. If you're interested in having a spouse, Se você interessar para ter partner, if you long for a spouse, se você desejar de partner, you cannot long for the spouse more than you long for God. você não pode ter desejo mais para o partner que você deseja para Deus. So step number 1 is get God. Step número 1 tá busca Deus, ou faia Deus. Love God first. Estima Deus por mim. Right? So we know that already now. So present your body as a living sacrifice. Ok? Não sabe esse agora aqui. Pois And now you've done that. presentar mês como sacrifício vivo na Cristo. Step number 2. Step número 2. Do not conform to the pattern of this age. Não conformar mês não conformar mês na mundo aqui. What you are around, you will attract. Lo qual que você rondou de esse bota atrair. No. So step 2 is know your standards. Step 2 tá sabe o standard, não? You have to have an identity. You have to know who you are. Você tem uma identidade. Você sabe quem você é. So you're not going to conform to the pattern or the way of the world.
Dus we nota sea conforme na e mundo aqui. But how do we do this? Pero como não está assim es aqui? By the renewing of our minds. I beg your pardon? By the renewing of our minds. Door de renovarnos mente. You can't just not be conforming to the world. Bo não porta dias de nota conforme com o mundo. There has to be a mind transformation. Necessita transformação mental. Do you know why having a mind like Christ is so important? Você sabe de como ter mente maneira Cristo está sendo importante? For you to prove what is the good and well-pleasing and perfect will of God. Para assim bo por prueba kiko ta ekos bom e kuta agradar Senhor. Love God. Estima Deus. Love neighbor like myself. Estima vizinha maneira mim mesmo. Do not conform to the pattern of the world. Não sei conforme com o patrão do mundo. But instead, Pero na lugar de esse, mind transformation. Cambia bo mente, transformar bo mente, bo maneira de pensar. Now I am able Agora me por. to prove, to see, to know. Para me por prova, para me por mira, para me por sa. What is acceptable. Que é aceitável. Now I can see if he's acceptable. Agora me por mira se é aceitável. Now I can see if she's acceptable. Agora me por mira que é aceitável. Do you guys see that? There are pre-steps. There are pre-steps before you can look for a spouse. Mero mananta mira esse interesse tap nang. Interesse tap nang ora que bota busca partner. So when you see the spouse, pues ora que mira e partner, you have confidence to know tinha confidência para você sabe they are from God. Que é de Deus. That's Bible, by the way, guys. Esse é biblicamente. Romans 12, 1 and 2. Sí, continúa. Romano Nantes 2. That's it. 1-2. Está. Amen. Now, amen. Andrew, thank you very much. We have to reschedule. Yes. So you can, if you can stay a little longer, we can speak with Stephen and me, so we can reschedule the next one. No worries. Okay. Andrew, masya danki. Nos tinki derecha esquema. Si vos por queda un tiki más, ante orelo mi papia ku Stephen, asna kunos por derecha esquema. Rumanang presente, mas danke pa tava tatei já domingo mais para escutar e parte de Andrew aqui. For the present brethren, thank you very much that you have been one Sunday more to listen to this part. Yeah. Esse manco também direnta aqui. Nós vamos que dia den esse man aqui nós por apresentar e parte de Andrew que nós skip já domingo semana passada. During this coming week, we will see which day we can reschedule the program that we had skipped last week. Ja, dus Romana lo tende di mi via di Zoom, via di WhatsApp groepjes dan, che die het bij bira aan to kantoor. Okay, so Brandon, you will hear from me through the WhatsApp group which day it will be and the time. Ja, was feliz dia e te kumayang minta sa isor.
Have a nice night and till tomorrow morning at 6 o'clock. Nos posera com palavra de oração? Sí, Can we eigenlijk close Andrew with Ares the- acaba, pero nos por eso un vez más. Amén. Can we Amen. close with a word of prayer? Yeah. Brother Andrew already had prayed, but we can pray again. Yeah. You can pray. Chati, wat Teresa para nós? Chatty, will you pray for us? Amém. Amen. Nós estamos com na chelo, que o nome seja santificado. Tata Santo, Tata de amor, nós te amamos danke, que nós por vir a trobe, vez mais por delante, Senhor. Para pedir perdão de nós pecados, Senhor, e para pedir double porção de Bom Espírito Santo riba nós. Senhor, danke que nós por escutar e parte aqui de nosso irmão Andrew Fuller, que por bendicionar grandemente e guiá-lo em sua vida espiritual, assim, Senhor, que por seguir apresentar e seguir com o trabalho, que também se está assim. Bendicionar cada de nós, Senhor, lá, com o qual que nos atende, Senhor, por vir uma realidade de nossa vida, Senhor, caminho que nos põe abo na primeiro lugar, e abo tem sunco que vai dirigir nos vida e mostrar-nos o caminho que nos tem que cana. E se nos vida tam em comunhão com o Senhor, nos mente por o transformar na es divo, Senhor, nos vida tá segurada em bom, Senhor, e nós contento com esse. Passou esse é o qual this is all about. Lá nos bisa sina. Danke, o Senhor, que bota welen para cambiar nos mente e para dirigir-nos na mente de divo, Senhor. Danke que bota perdonar nos pecados, nos falta na e danke, Senhor, que bota Deus assim na grande, que estima nos e que preparar-nos para a venida dia que o vem de nuvem na de cielo. Cada conosco durante a noite vai nos delante para-nos e guia-nos, Senhor, e lá cada de programa não que vai seguir. E esse mande oração também, Senhor, vai se delante e bendicionar e guia cada de nós, maneira nós de continuar, Senhor, de nos caminhar aqui no mundo aqui, com nos cara na laira, mirando o santuário, esperando a boa venida. Danke, Senhor, por boa amor e boa graça, nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amen.